mushimiye kuburi kutwumva. Aka ni kakanya twaremenya n'uyu usobanukirwe n'uwo ari we, aho tukugezaho amateka y'umwe mu byamamare baba barabaye bandebereho cyangwa barakoze ibintu by'indashyikirwa, haba muri musique, muri sinema, muri politike cyangwa se mu bukungu. Uyu munsi page yacu yamenya n'uyu ifungukiye muri Senegale, aho tugiye kukubwira amateka y'umuhanzi w'ubukombe, umuririmbyi, umwanditsi, umukinnyi wa filime, umucuruzi, icyarimwe akaba n'umunyapolitiki ukomeye iwabo ku ivuko muri Senegale. Wake up, good morning. This is Youssou calling. I am Youssou N'Dour, a singer from Africa West, Senegal. Ngiritunga Peter mushimiye kuburi kutwumva. Youssou N'Dour yavukiye muri Dakar ho mu murwa mukuru w'igihugu cya Senegal. Byari tariki ya mbere ukwakira mu mwaka wa 1959. Youssou N'Dour yabyirutse akunda kuririmba kuko ku myaka 10 nibwo yatangiye umuziki. Ubwo yatangiraga kuririmbana n'itsinda ry'abacuranzi b'ibyamamare bo muri Star Band bamamaye mu mwaka wa 1970. Mu mwaka wa 1991 nibwo Youssou N'Dour yafunguye studio ye ku giti cye maze akajya yikoreramo umuziki. Ntabwo yahagarariye aho nk'umukunzi w'umuziki. Mu mwaka wa 1995 yafunguye inzu ya muzika ifasha abandi bahanzi record label ayita Jorori. Youssou N'Dour aganira n'itangazamakuru yavuze ko kubera ko iterambere ritera imbere umunsi ku wundi usanga bisaba ko uvanga umuziki w'urujyano gakondo n'ugezweho. Ibi yabigarutse aganira n'umunyamakuru ubwo yashyiraga hanze album yise Histoire, aha tugenekereje mu Kinyarwanda yayise amateka. Because of the past and today what's happening in African music is the urban African music, and a lot of young people touch different vibe of music, but they need some real melodies, and the combination of the old melodies and with this connection with the young people is what I call the story of African music today. Iyi ndirimbo turi kumva yayise 7 seconds yayishyize hanze mu mwaka wa 1994. Iyi ndirimbo yaririmbanye n'umuririmbyikazi w'umunyasuwede witwa Nene Cherry. Ni imwe mu ndirimbo z'uyu mugabo zabiciye bigacika mu bice bitandukanye by'isi. Je peux voir cette soif de victoire, le stade est bondé, supporters surexcités. Iki gihangange mu muziki Youssou N'Dour yanditse anaririmba indirimbo yaririmbye mu gikombe cy'isi mu mwaka wa 1998. Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru cyaberaga mu Bufaransa. Ni indirimbo yakoranye n'umubirigi Axel Red, bakaba barayise La Cour de Gala. Uyu munyabigwi byahamye mu mwaka wa 2005 yatsindiye igihembo gikomeye cya Grammy Awards abikesha album ye yari igezweho icyo gihe yise Egypt mu cyiciro cya Best Contemporary World Music Album. Youssou N'Dour aganira n'umunyamakuru kazi wa France 24 yamubajije ikibazo ati: When you were 25, you organized a concert in Dakar for the liberation of Nelson Mandela. The following year came your first album entitled Nelson Mandela. What did you learn from him? Is my hero. Nelson Mandela is the people who the man who can dignity and fight for rights for modern South Africa. Is my hero and inspired me. The first day I met him in Dakar was really very special. Mu mwaka wa 2000 nibwo Youssou N'Dour yagizwe umwe mu bambasaderi ba FAO. Mu mwaka wa 2008 Youssou N'Dour yinjiye muri komite ya Chirac Foundation, umuryango washinzwe n'uwahoze ari perezida w'Ubufaransa Jacques Chirac. Muri uyu mwaka wa 2008 ni nabwo kandi uyu mugabo yafunguye ku mugaragaro ikigo cy'ubucuruzi giciriritse yanitiriye iyi ndirimbo ye Birimo. Reka duhindure page. Youssou N'Dour nk'umunyamuziki tumurebere mu ishusho ya politiki. Uyu muhanzi yinjiye muri politiki mu mwaka wa 2012 aho yiyamamarije ku kuba perezida wa Senegal, aho yari ahanganye na Abdoulaye Wade.
Youssou N'Dour akimara gutangaza ko agiye kwiyamamaza ku mwanya wa perezida, umuhanzi w'umunyakote d'Ivoire Alpha Burundi uzwi cyane mu njyana ya reggae ntago yanyuzwe n'icyo cyemezo. Aha akaba yaramusabye ko ibintu bya politike yabigenda mu gake. Iki cyemezo ndabona ari cyiza, gusa gifite ingaruka nyinshi. Buri muntu agira ubunararibonye bwe. Kujya mu kibuga gifite ingaruka ndabona bikomeye cyane, kuko ushobora kuba inararibonye cyangwa umuhanga muri muzika, ariko ntibivuze ko wahita umuhanga muri politiki. Alpha Burundi ahanini ahera asaba ko uyu muhanzi mugenzi we yakwitonda akagenda gake muri politiki. Gusa n'ubundi byarangiye uyu mugabo adahiriwe no gutsindira uyu mwanya w'umukuru w'igihugu, kuko byarangiye wegukanywe na Abdoulaye Wade bari bahanganye mu matora. Gusa ntiyaviriyemo aho, kuko nyuma y'aya matora Youssou N'Dour yaje kugirwa minisitiri w'umuco n'ubukerarugendo muri Mata mu mwaka wa 2015 muri kabine yari iyobowe na Abdoul Mbaye. Gusa uyu mwanya Youssou N'Dour ntiyawurambyemo, yahinduriwe inshingano agirwa minisitiri w'ubukerarugendo n'imyidagaduro. Uyu mwanya nawe ntiyawurambyemo, kuko ku itariki 2 Nzeri mu mwaka wa 2013 ubwo hari hamaze guhindurwa minisitiri w'intebe hakajyaho Amina Touré, uyu muhanzi yahise agirwa umujyanama wihariye wa perezida, ariko nanone ushinzwe kwamamaza igihugu hanze y'u Rwanda. Tugarutse ku bijyanye na muzika, Youssou N'Dour yashyize hanze alubumu zigera kuri 33 yakoze we wenyine ku giti cye. Kuri izo alubumu 33 hiyongeraho izindi 10 yagiye akorana n'abandi bahanzi batandukanye bo muri Afurika ndetse no ku isi yose. Youssou N'Dour watangiye umuziki afite imyaka 10 y'amavuko, ahamya ko umuziki ufite imbaraga nyinshi muri rubanda, zirimo kubashimisha no kubegeranya. Our music is, is a language, is the first language. It's the first language means everybody talk this language, is the music, and bring people together, make people happy, symbolize some image, some describe a lot of things. I think music is something to make people feel good. Youssou N'Dour kandi uretse kuba umuririmbyi, umwanditsi w'indirimbo ni n'umukinnyi wa filime. Ahangaha zimwe muri filime yagaragayemo twavuga nk'iyo bise Amazing Grace yasohotse mu mwaka wa 2006, Retour à Gore yasohotse mu mwaka wa 2007, Youssou N'Dour I Bring What I Love yamwitiriwe yasohotse mu mwaka wa 2008. Mushimire cyane nanone niba uri kutwumva. Ni naho nsoreje make mu mateka y'uyu mugabo w'icyamamare Youssou N'Dour ukomoka muri Senegale. Ngenditunga Peter, ibihe bibahire.